Shalom, menjua-jua man banta krina saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat saitun makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Kata di bata si jadi persingat man banta ibas perjumpaan tawari endah ibuat ibas Matius 16 ayat 26. Bagian danina kebacakan man banta. Litkin gunana man sekala jelma adi man bana gia krina erta doni endah tapi benai kegeluhuna si tuhu-tuhu. Tentulah kaipe labo banci ibahan manusia ganci kesahna. Sehijeda penggenta mari spindo gegeh man di bata ras kitar toto. Bujur isihkan kaiman bandu o Tuhan di bata. Malam dingin meriah ukur kami ngejapkan pengarak-ngarak ando sila penahar leka empak kami. Tuhan ibas waris sendah pe ate kami kam dagetap sinemani kami kam singajari kami rasim betengi kami arah katandu sintisik nari i orati kami. Kam dari petangkas katandu enda kupus perhatian kami. Maka ngasup kami ngangkesa. Terlebih pe banci pakaikan kami. Jadi ampang-ampang kami. Ibas perdalan kegeluhan kami. Sidem alu perbeben singerim-rim kami. Gelah kami jadi pemenang, ras gelandu ipermudakan. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami ertoto. Amin. Senina ras turang seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas sada ilustrasi iturikan makalit skala si bayak Athena dayaken tanahna sisih kal belangna. Maka ibana sayembara mankala gelanggit kala nukur tanah nandade. Alu persyaratan harus memenuhi entah mengikuti aturan si bahan kalak bayak endandade. MKAP harus bayar 10.000 bagai KP adi enggau ibayarna karena aturan si bahan kalak bayak endandai, maka kalak si ngikuti sayembarandai ia harus kiam ibas tanah nandai simbelang dade. Ia rebahan sada lingkaran sehijakar lingkaran si bahan narahia kiam dai maka tanah si alo kena. Makasih memberi tendandai man skala anak prana. Ia pemerincuh ras yukur kena pe labo berat kal persyaratan si bahan kalak bayak inandai. Maka bis bayarina persyaratan andai. Maka ibas wari pepaginar pagi-pagi mis ia kiam. Isiarina tanah kalak si bayak ndai rukria bas pusuhna adim belang kari kuban lingkaran kiam kue perdalan kue maka belang kari tanah siman bangku bagaimana bas pusuhna
maka empet na kiam segedang-gedang wari lana yang ngadi-ngadi sebab ngolit bayangin ilbe-lebe na maka pasti karyaku ngalaukan tanah simbelang atena. Maka layar kopeken matawari enggo ndabuh ku benah sengget anak pranandai sebab ibasia kiamdai igejap kena maka ngoko peken galang salingkaran si bahanna ras lingkaran dai langa tumbuk maka rikutkan waktu pe enti sinare maka empet na kalartina kiam layang ngadi-ngadi asa gegeh na ipekrina pas ben tumbuk bana lingkaran dai si artina galangkal tapi sehia persada lingkaran dai ujung lingkaran dai pingsania maka mate reh nina kalabaya andai ya kai pelo banci kuban nina maka kubreken tanah guna nguburkan anak pranenandai sep ia engkau mate nina. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kai si banci si tarik ku geluhenta arah perdalanan kegeluhan sayambara si ikuti anak peranen dan dade. Kopeken ijenda sinas turang tri dahli kerangapen ibas anak peranen dan dai. Merangat ia karena erta karena tanah si itawarkan kala si bayak endan dade. Padahal adi lapin de belang kalau artina bas pikirna layar angap bancing artina ngodak tanah dade. Tapi bagenam kepeken sifat skala manusia silar puas-puas nandangi erta doni. Mungkin kita pe bagenga seni naras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perang keglunta kuakap bagi usur ikatakan lampas kita medak lampas kujuma ope dengar tekuak manuk ras mulih ka rumah gokabun lana idah ikur babi nina endo kokap usur istilah si pakai kini tengah-tengah kita kelak karo sebab adi ibas rahne kita tuhu-tuhu rajin kal kita megegeh kal kita guna ndarami erta doni tapi sidah dade arah ertadoni si ayaki siarapkan anak pranandai maka laleli ertina siti kalpelaneli gunana sokai sep ertadoni dai lanebo banci ipakaina lanebo banci ini matina sebab ia ngau mate amina giese surana tapi laneli ertina erta ertandai manbana ngo harus i tading kena seni naras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus arhagen tandai jelas ndai i persengitiman banta likin guna naman sekala jelma adi manbana gia krina erta doni enda tapi bene kegeluhna si tuhu-tuhu anak pranandai alo kena ia kusura-suran nandai erbahan lingkaran si belangkal alu bagai belangkakal daca
tanah ndade. Tapi kita kan ngencartina tumbuk bana ujung lingkang dai mate ia. Maka lane lid ertina erta si bagendai kal belangna. Lane lid ertina krina pengorbanan dai. Kiam iar pagi-pagi nari sehku karabun. Lane lid ertina krinana. Sia-sia krinana. Sebab itading kena i tengah-tengah kegeluhna. Nina dai tole ibas ogen tadai tentulang. Kai pelawo banci ibahan manusia ganci kesahna. Kita sebagai kalak sekini teken tentuna prekenta labo erta doni enda. Tapi prekenta engkap erta surga. Adi kegeluhenta, adi kesahta lane ras kita, adi kita ngeluh landatkan kegeluhan si tuhu-tuhu sininggo sikapkan Tuhan, maka lalit ertina kaipe sili tengah-tengah kegeluhenta. Amin naja ninta kita tutus rahin. Kita tutus artina ngeluh, tapi adi geluh te labo erbahan maka sidatkan kegeluhan si tuhu-tuhui. Keselamatan la sialokan kita maka lalit artina. Maka kita harus situhuna bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus sidah maka ia artinya sekala kalak Yahudi, sekala artinya si ahli karena hukum Taurat, ia termasuk kange ibas anggota si menentukan karena peraturan-peraturan silit ibas masyarakat kalak Yahudi. Tapi ngenca ia nandai Tuhan Yesus. Ngenca ia ngalaukan Tuhan Yesus. Maka krinana si enggo kudat selamenda. Sia-sia kuakak nina. Lali sada kalpe ertina. Kedudukanku, kekuasaanku, kini belehenku. Sada kalpe lali ertina nina. Sia-sia kuakak. Sangkai si krina kopeken labo banci babai ia rebahan ia ndatken kegeluhan sirasa lalap. Adi bagai senina rasturang. Gelah ula kita bagi anak pranandai si merangap dai. Kai dage harus silakukan. Ya pasti kita harus ngikut contoh usihan si berikan Rasul Paulus. Kita harus nen kegelenta maka setuhuna sirit ibas kita si ayaki kita war lepas wari si rebahan ca kita lana jaga kesehatan ta si rebahan ca kita mungkin engkau terhambat komunikasi taras dibata engkap erta doni enda lalit artina, lalit gunana, lalit artina manfaatna guna kita ndatkan kegeluhan sirasa lalap. Adi labo sidatkan kegeluhan sirasa labe. Berarti kita labo bengket bagi kerajaan surga Kita bengket kubas api neraka Adi bagai ida tengah-tengah doni nda pelacis siakap ndarami erta doni. Tapi ngenca kita mate bengket ka kita kubas kerajaan entah ku api neraka me kita kalme silehana siakap di tengah-tengah kegunta. Maka ning kami kita krina setun mumpung li dengar kesempatan si berikan di bata man banta
maka harus dagai si manfaatkan, harus dipakaikan di tengah-tengah kegelunta. Maka banci dagai kita pe banci jadi berkat, banci jadi pasu-pasu, banci jadi usihan mankala si deban ibas perbahanan si muhuli. Dagai tambahi pemetehta, tambahi kengasupenta, tambahi kenggitenta, guna rebahan si muhuli di tengah-tengah kegelunta. Guna engkelengi turang rasinata si deban, memperlihatkan turang rasinata si deban, saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan. Ainakap artina tugas tas seitun. Gelalu bagai ibas masa tuan tapi kita tetap jadi berkat manturang rasinata si deban. Kuakap labo sada kalpe kita merincu bagi anak peranandai. Banta gia artina doni enda. Tapi la adila bolid artina manfaatna pengaruhna kubas keselamatan. Kuakap lali artina. Sebab kegeluntai tengah-tengah doni dem kegelun sementara. Kegelun sirasa lalap emkak kegeluhan adi enggau pagi kita reh. Adi engkau pagi di bata Tuhan Yesus reh ngalau-ngalau kita. Ras kita isikap kena inganta ibas. Ingan si tuhu-tuhu malam mate emkap kerajaan surga. Mari dage seni naras turun seni kelengi Tuhan Yesus Kristus. Tetap kita semangat ular leja-leja ibas erbahan simhuli. Gelah krina kegelunta banci jadi pasu-pasu manturang rasinata si deban. Haleluya. Mari ras kita artoto. Bujuro Tuhan di bata arah katandu si bagikan kami. I persingeti kami mulihi. Maka perayakan kami kala si tek kami anak-anak do Tuhan di bata. Labo karena arta doni enda. Erta doni si ermasak-masak. Tapi perayakan kami yang kap erta surga. Erta sila ermasak-masak. Emkap kegeluhan sirasa lalap. Singgo sikap kendru. Mankala sitap setia. Dalani keguna. Tetap ngikutkan Tuhan. Merincuh kami bagi Rasul Paulus. Gelah kami pe bancingidah. Rata-rata silit ibas kami, kerina kecibal geluh kami, kelitan kami, kepentaran kami, kedudukan kami, status sosial kami, kerina no Tuhan di bata, lalit artina, sia-sia nina Rasul Paulus, ras ia tuhu-tuhu, ngeluh, sueras surah-surah Tuhan, sueras kaya sini ajarkan Tuhan, enda mengharapkan kami Tuhan di bata, maka kata enda pe bancir buah di tengah-tengah kegulung kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Seni naras turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Sehijenda perjumpaan ta sekali enda. Jumpakah kita ibas kesempatan sireh. Tetap kita semangat. Makai keras dalankan kesempatan si berikan di bataman banta. Makai bas masa Tuhan tapi kita tetap banci jadi usihan. Banci jadi pasu-pasu manturang ras nenanta si deban. Tuhan Yesus memberkati. Amin.